Imyidagaduro benshi bavuga ko ari ubuzima kubera ibyishimo itanga. Abahanga barabyanditse ariko n'isi irabyerekana kuko igaragaza ko abantu bakora muri icyo gisate bari mu bantu babayeho neza cyane ku isi. Nanakubwira ko benshi mu bantu babagenderaho nk'aba role models, gusa si icyo cyanzanye, ubu icyanzanye ni abahanzi bagezweho 10 mu Rwanda n'abafasha babo. Abo ntashyizemo hano benshi muzi ko babikoze ubwo bamanutse rupo. Ni Boii wa muhungu w'Imana, kora subscribe. Ubwo se mwe murumva ku mwanya wa mbere nahera kuri nde koko? Ni umusitari wacu superstar Ngabo Medali Jobert aka Medi. Uyu musore Wikipedia yivuga ko yavutse 1989 ku itariki 7 z'ukwa munani, akavukira i Bujumbura mu Burundi. Yashyingiranwe ku mugaragaro n'umukobwa bita Mimi Mefira w'umunya-Ethiopia-kazi. Beg indege. Ni umukobwa bivuga ko bahuriye i Dallas muri Texas. Akaba kandi yaramukoresheje mu mashusho y'indirimbo ye yitwa Ntawamusimbura. Ku itariki 18 z'ukwa 12 2020 Media propoje Mimi. Hari no ku isabukuru ya Mimi. Hanyuma ku itariki 22 z'ukwa 5 2021 baragashyingiwe i Dallas muri Texas. Ubu Medi na Mimi bamaze kugira abana babiri. Imfura yabo y'umukobwa yitwa Ngabo yavutse mu kwa 3 mu 2022 n'umuhungu wabo ZNM Ngabo wavutse mu kwa 4 2025. Ku mwanya wa kabiri Mugisha Benjamin aka The Ben Tiger. Ben yavutse ku itariki 9 z'ukwa 1 1987 avukira Kampala, Uganda. Yashyingiranwe ku mugaragaro izuba riva n'umwari bita Uwicyeza Pamela, ikizungereza kivugisha abasore benshi hano i Kigali. Pamela Uwicyeza ni umwari w'umunyarwandakazi, akaba umumodo, rwihangira mirimo, akaba nahagarariye Beauty Queen. Ku itariki 31 z'ukwa 8 2022 The Ben na Pamela bagiye mu murenge. Hanyuma bashyingiranwe imbere y'Imana Eglise Vivante Rebero ku itariki 23 z'ukwa 12 2023. The Ben Tiro aka Tiger, umusore biri kuvugwa ko muri iyi minsi showbiz yo mu Rwanda nta mustari cyangwa umuririmbyi uri gukombaho. We na Pamela we bivugwa ko batangiye guteretana mu mwaka w'2019. Imfura yabo y'umukobwa kabebe keja cyane bakita Mugisha Paris, kavutse ku itariki 18 z'ukwa 3 2025, kavukira i Buruseli mu Bubiligi. Kabisa mbifurije imigisha n'urugo ruhire. Reka Boii nikomereze. Twagiye ku mwanya wa 3. Bamwita igisumizi Riderman Riderzone yandi menshi cyane, Gatsinzi Emery aka Riderman. Gatsinzi Emery aka Riderman yavutse mu mwaka w'1987, umwana w'Inyanza. Yashyingiranwe ku mugaragaro n'umwari mwiza cyane bita Nadia Farida Gasaro mu mwaka w'2015. Uyu mwari mwiza cyane Nadia wagiye ugira status ya Miss ahantu hagiye hanyuranye. We na Riderman ubu bamaze kwibaruka. Umwana wabo wa mbere w'umuhungu yitwa Ertad. Mbifurije amahirwe masa mu buzima. Twigire ku mwanya wa 4. Ishumi yanjye Ingabire Butera Jean d'Arc aka Knowless yashyingiranwe n'umugabo bita Ishimwe Clement. Ni umuproducer akaba nahagarariye lebo yitwa Kina Music. Aho ninza abahanzi benshi bo mu Rwanda b'abastari. Ubwo urumva ko ibiceri byari irijeje. Clement na Knowless bashyingiranwe imbere y'amategeko ku itariki 7 z'ukwa 8 2016. Uwo Clement n'itsinda ryiwe rya Kina Music bazamuye amazina y'abahanzi benshi cyane mu Rwanda, harimo n'uyu Knowless ubwe, hakabamo Christopher, itsinda rya Dream Boys, hakaza baneri Ngabo bari gutwika ubu ngubu n'abandi. Inyarwanda tubwira ko Knowless na Kere mu bubyibuze bamaze kubyarana abana 3, harimo Ishimwe Butera wavutse 2016, Inzora wa 2020 n'umuhungu wa 2023. Umwanya wa 5 bamwita Muheto Beritra aka Betray. Uyu mukobwa Keza Naila niwe mugore Betray yemeye kujya mu murenge akamanika inshakwa. Betray ni umuraperi ukunzwe kandi ukurikirwa cyane mu Rwanda kuri move yiwe ya Kenya Trap n'abandi baraperi nka Bush. Betray na Keza Naila bashyingiranwe ku itariki 11 z'ukwezi kwa 3 2023 bibera i Gikondo i Kigali. Keza Naila na Betray rero nk'uko mubabona urukundo rwabo ni namagereranwa kuko barakundana cyane, urabona ko banahuza ijana kurindi. Hari n'amakuru mfite ko hari utuntu bajya bisangirira dutuma bahorana umutima mwiza.
ubwo nkaba ndi kuvuga umuziki. Bicaye na Keza bibarutse imfura yabo y'umuhungu Muheto n'umuryango uteye amabengeza nawe wakwifuza. Gatandatu turasanga Dr. Muyombo Thomas aka Tom Close. Tom Close yashyingiranwe n'umunyarwandakazi Niyonshuti Ange Trish. Tom Close wavutse ku itariki 28 z'ukwezi kwa 10 1984 i Masindi District muri Uganda. We n'umufasha we Trisha bibarutse abana harimo Ineza Ella wavutse muri 2014 n'umuhererezi wabo w'umuhungu witwa Elan. Tom Close mbabwira aha muri mwese nawe utamuzi kuko niwe mwami wa R&B mu Rwanda, utabyemera wabaza The Ben umuhungu. Twigire ku mwanya wa 7 ni ibitangaza gusa. Ishimwe Vestine. Vestine ubarizwa mu itsinda rya Vestine na Dorcas yashyingiranwe ku mugaragaro n'umugabo bita Owadrego Idrissa bavuga ko yavutse ku itariki 21 z'ukwa 4 1989 akavukira Burkina Faso. Yashyingiranwe imbere y'amategeko na Ishimwe Vestine wo mu itsinda rya Vestine na Dorcas ku itariki 15 z'ukwa 2025 mu murenge wa Kinyinya muri Gasabo Kigali. Ubwo uramutse utazi itsinda rya Vestine na Dorcas utuye muri iki gihugu cy'u Rwanda kaba karakwibye, kuko aba bana barazwi baranakunzwe cyane n'irwota amasimbi. Ntiwibagirwe n'umufana mukuru wabo Jazz Boy. Vestine yitwa Ishimwe Vestine naho Dorcas yitwa Kamikazi Dorcas. Vestine yavutse ku itariki 2 z'ukwa 2 2004. Bivugwa ko batangiye baririmbira muri Goshene kwa Musanze muri Ndahabire na Kabazana. Twagiye no ku mwanya wa 8. Ni ibirangirira babombo uretse no gushyingiranwa babaye nk'impanga James na Daniela. Umugabo bamwita Rugarama James, umufasha we ni Rugarama Daniela. Bakaba ari abaririmbyi, abatambyi n'abaramyi beza baririmbira Imana. Indirimbo bakundiweho cyane ni Mpamavuta, ariko bafite n'izindi nka Narakijijwe, Nzakugezayo, Barihe, N'ubu niho ndi n'izindi nyinshi cyane nk'amarubumu nk'Ibyiringiro na Mpamavuta. Aba babiri bavuga ko urukundo rwabo rwatangiye kera, babaye inshuti zisanzwe, biga ku kigo kimwe, banaririmba no muri korali imwe batarashyingiranwa. James yize International Relation muri Uganda na Daniela yiga Statistique cyangwa ibaruramari muri Uganda. Amakuru ahari ubungubu mbona nuko basengera muri Foursquare Church under Bishop Dr. Fidel Marengo. James na Daniela ni umuryango mwiza wubaha kandi ukorera Imana. Bakaba bamaze kwibaruka abana bagera kuri 3. Imana ibane nabo. Twakomereje ku mwanya wa 9. Ni Kenisoye ni spectacular. Rusanganwa Norbert cyangwa Kenisoro yashyingiranwe ku mugaragaro izuba riva na Kunda Alliance Event. Kenisoro wize umuziki ku Nyundo yatangiriye umuziki we mu itsinda rya Yemba Voice mbere yuko atangira kwiririmbana. Kunda Alliance nawe bivuga ko yize amasomo ye amwe namwe mu Bushinwa. Yashyingiranwe mu mategeko na Kenisoro ku itariki 5 z'ukwezi kwa 2024 mu murenge wa Nyakabanda Kigali. Kenisoro ubwe ku mugaragaro yagaragaye ashimira umufasha we cyane ko ari mwiza kandi amushimira ubufasha mu. Banavuga ko indirimbo yabo yitwa 2 in 1 ari indirimbo yabo bombi cyangwa izo twita featuring, ivuga ubuzima bwabo bombi ko ari babiri muri umwe. Norbert cyangwa se Kenisoro n'umukunzi we Kunda Alliance ubu bamaze kwibaruka imfura yabo y'umwana w'umuhungu mwiza cyane, bivuga ko yavutse mu mezi y'ukwa 5 2024. Kenisoro ni umuhanzi ufite ahazaza heza cyane. He is also God of fear. Ku mwanya wa 10 Heavy wanjye sinamuhereza nubwo yamutwaye rupoye ariko kirara kiri proud this. Hagenimana Jean Paul aka Bushido Kenya Trap Kengo. Umuhungu wanjye yifotse icyana cyitwa Potential bagiye kumarana imyaka irenga 4. Bushari cyangwa Bushido wamenyekanye cyane mu njyana ya hip hop bita trap ahedinze itsinda rya Kenya Trap. Uyu mujene bivugwa ko yihirinze mu muziki cyane kuko yawutangiye muri za 2013. Yasohoye amarubumu menshi harimo Nyiramubande 2018, Kugasima 2019, Ibihe 7 2020 na Full Moon 2024. Bushari rero byaje kurangira yikundiye uwo mwari bita Potential
amukura mu bakobwa barenga 100,000 bamwirukaga inyuma kuko ubu ngubu Bushido ari mu basitari bakunzwe n'abakobwa benshi cyane mu gihugu cy'u Rwanda. Bushido yahaye umwana w'icyizere mu mutuzo nta rwaserera no kwiteza abantu. Avuga ko amukunda cyane kandi amushimira mu buryo babana n'uburyo yahinduye ubuzima n'imyitwarire bye bya buri munsi. Ubu tuvugana Bushari n'umufasha we Potential na thechoicelove.com ivuga ko bamaze kugira abana 2, harimo imfura yabo bise Bushari Muni n'uwa kabiri bakaba baramwise Bushari San. Iyo ni Kenya Trap Gengo abafasha babo n'abana babo. Cyaze Bush wala urimo neza kirara we. Reka mbe ndekeye aha dore nta nubwo mujya muca inbox ngo mugasoneshe ariko ukore subscribe.